أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam Šafija se ubraja među najveće islamske učenjake koji su živjeli u bogatoj islamskoj historiji. On je jedan od najvećih alima, što mu se priznaje i time što je u stvari osnivač ili smatra se osnivačem posebne pravne škole koja se zove šafijski mezheb. Imam Šafija bio je poznati učenjak, ali nije se bavio samo klasičnim disciplinama. Bio je poznat kao pjesnik, kao osoba svestranog obrazovanja, širokih pogleda na život i sl. Danas spominjemo jednu veoma interesantnu izreku imama Šafije koja govori o karakteru muslimana. Imam Šafija kaže: tri su stvari najteže, darežljivost u neimaštini, bogobojaznost u osami i riječ istine kod onoga koga se bojiš ili od koga nešto priželjkuješ. Ova zlatna vrijedna izreka čini mi se posebno da je važna danas muslimanima. Ukratko da je analiziramo. Imam Šafija prvo spominje darežljivost i to u oskudici. To jeste da se čovjek nauči plemenitom davanju, da se čovjek nauči plemenitim osobinama duše i da ne živi za samog sebe, već da stalno bude na koristi drugima koliko god je to više moguće. Relativno je lahko pomagati kada čovjek ima mnogo, ali i tada čovjek neće pomagati ako to nije svojstvo njegove duše. To jeste ako sebe nije naučio ili naučila da daje, da pomaže i slično. Poslanik alejhiselatu vesselam nas je poučio da se čuvamo džehennemske vatre makar sa pola hurme. To jeste sa malim stvarima. Od nas se ne očekuje da dajemo preko naših mogućnosti, nego da kod sebe razvijamo neprestalno osobinu darežljivosti, te da to razvijamo u našim kućama, našim porodicama, našim domovima, posebno među našom djecom, da nam djeca budu darežljiva spram bližnjih i daljih. Druga stvar koju imam Šafija spominje da je najteža za čovjeka jeste bogobojaznost u osami, to jeste u samoći, odnosno kada je čovjek sam. Mi smo danas svjedoci toga u dobu interneta, Vibera, Whatsappa i drugih, društvenih mreža. Kada se ljudi osame, onda zaista teško je sačuvati tu bogobojaznost. Ili pak kada je čovjek u prilici da učini neki grijeh, a da ga niko od ljudi ili stvorenja općenito ne vidi, tada se uistinu pokazuje istinska bogobojaznost. Zbog toga je bogobojaznost u osami, to jeste kada nas niko sem uzvišenog stvoritelja ne vidi, pravi pokazatelj naše istinske i duboke vjere u njega svemogućeg. Ukoliko bi se ljudi čuvali Allaha i bojali Allaha samo kada su u javnosti, a činili grijehe u tajnosti, tada se bojati da su to postupci licemjera i da se to radi uglavnom zbog ljudi, da nas Allah uzvišeni toga sačuva. Stoga je iznimno važno jačati bogobojaznost kod sebe, kod onih kod kojih možemo to da podstaknemo, to jeste kod naše djece, naših učenika, naših studenata i slično, kako bi im omilili to i kako bi bili uvijek bogobojazni, bez obzira bili u društvu ili pak sami. I treća stvar koja mi se posebno čini interesantnom i važnom današnjim muslimanima, a u isto vrijeme vidjet ćemo da je ona najteža, jeste istinita riječ, istinita, jasna, otvorena riječ, stav spram onoga koga se muslimani boje ili od koga nešto očekuju. To jeste od nadređenih, to jeste od vlasti i slično. Nažalost, društvena kritika kod nas skoro da je umrla. Svaka kritika se dočekuje na nož, kao otvoreno neprijateljstvo, te mnogi ljudi koji imaju svoj stav i mišljenje nemaju, nažalost, hrabrosti da ga iznesu u javnost. Na taj način smo dobili organizacije, institucije, zajednice, pa i čitava društva u kojima vlada strah i trepet, u kojima vladaju staljinistički metodi ili pak udbaški načini rješavanja stvari, ili nažalost ono o čemu se samo može čitati u nekim represivnim, totalitarnim režimima koji su bili u historiji, a danas su često živi među muslimanima.
trudimo se da radimo djela u ime Allaha iskreno, bez obzira da li smo sami ili u društvu, da li smo u neimaštini ili pak u blagostanju, i trudimo se da uvijek zastupamo istinu, pravdu, pravednost, pravičnost, bez obzira gdje se nalazili, o kome se to radilo. Da se Allah uzvišeni smiluje našem imamu Šafiji i svim našim umrlijim, da vas Allah nagradi pa nas pratite do sljedećeg videa. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.